Serchhip cable network clear to that sibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga ZIRTIRTU lusilal chanhime NIMIN khan Serchhip pa shikai mutamber ni thlengin shikai ENKAWl na mun CCC akhat to hle NIMIN ni sompali thakwa sang ni somni pakhat khan Serchhip district ta ni khathil thua COVID-19 shikai mu chwa tamber ni thlengin Serchhip district chunga shikai somkwa panga mu chwa ania hetila hian sarkar in Serchhip pa shikai ENKAWl na mun COVID care center atana man omchun tarpitlanga nursing school chu akha to awangin chuak an omlo chuan dabil hlei thei ani to lo NIMINa shikai mu chwa zinga mi somruk pakhate hi Serchhip twal chung mi ni in chimwenga sompathum field wenga pakwa IOC wenga pakwa bazar wenga pariat PNI wenga paruk wengchunga paruk chanmari wenga pali ramthlun wenga pahni tuikhwa wenga pahni leisang wenga pakhat le new Serchhip pa pakhat mu chwa ania heibaka hian crime infracon private limited mi le sa som shikai mu chwa ani bok District chung khodanga ke chuma changin mi som pasari mu chwa ania thenzola changin mi pali le chingche pa changin mi pathum mu chwa ani bok hetianga Serchhip pa shikai an pun chhoze lai hian shikai ENKAWl na mun chungchanga hian buaina om chhomeka mi za om theina tura ruwa man CCC a hian mi som kwa vel an om meka hetila hian shikai zinga no pangle kum upati ompuitu engmozat an om telve bokawangin an totle a chuak anom lo chuan inda bel hlei thei ani to lo ni in thudon ani hetila hian community COVID care center 4C chu tundin hmuna Serchhip pa pahni a oma Marian High School le field weng VLTF in an huam chunga mi te dan turin mi som om theina UPC Northeast India biak in pui pastoral quarters hlui chu an siam boka tuna hian veng chen khat chuan an huam chunga 4C din dan tur chungchang hi an ngai to mek ni in shiat ani India ram zalen na kum somsari pangana poalin naktu khian PhD department chuan FAINA BEIHPUI THLAK HAWNNA an nei don FAINA BEIHPUI THLAK HAWNNA hi naktuk somhodar som pakhat hian PhD office twala nei ani dona he hun hi engineer F sanglura senior EE PhD department in akai shwayanga pukablena pachuaw president MJ in honna thu soin pu Samuel Lomzwala district coordinator Swash Bharat Gramin in report ape anga college penga changin rally nei ani bokang India ram ZIRTIRTU cha choimoina LAWMPUINA hun man ani a LAWMPUINA thilpek tam tak kara in hun pektel ani voin ni sompali September sang ni somni pakhat sommadar som pakhat khan A&M Grandchild School Assembly Hall North Vanlai Phaya Pijasinta Vanal Examin National Award to Teachers sang ni somni pakhat ni ruk September sang ni somni pakhat Teachers Day India President in Ahlantak chu LAWMPUINA hun man ani he hun hi pu FL Remruata Vice President Village Council North Vanlai Phai chuan kai shwayin Reverend Lal Sanglura BCMBL2 Pastorin hun ser mangin pulal chan puya VCP North Vanlai Phai chuan North Vanlai Phai khotlangin masona anei chauzel chu lom om ati thute North Vanlai Phai khwa chu malampana akalmek thute tunma po a North Vanlai Phai chuan zoram pum huap in chaichak pulal kula alo nei to thute zailama nula zoram chanin North Vanlai Phai khwa chu zoram khovela alo versan thute asoya tunhaya zoram chau nilo ZIRTIRTU nuai za don omna India rama ZIRTIRTU cha thlan swami somli palizinga Pijasinta Vanal Exami atel chu North Vanlai Phai khomi puiten an swan thule an LAWMPUI takset thu soin LAWMPUINA thilpek citation le in hun pek na ahlan ngal ani National Award to Teachers sang ni somni pakhadong tu Pijasinta I chuan hun khir tak le chep tak shipuileng kara LAWMPUINA hun bot sai tu North Vanlai Phai Village Council le pol le mimal sang sang te chunga lom thu soin he award adon theina tura atho puite le Education Department lama an ho tu te chunga lom thu asoya ahun tonna changa changle thar jok ten he khotlang le zoram tana theina an nei san zia thu te an malam hun kalzel tura North Vanlai Phai lo choi sang to tu te sun nu chui thar le turin North Vanlai Phai khwa chalai te chu afui bok ani he hunatana sombik te area MUPI o in pu HL thanga joint MHEPI o in PJL dingliani le North Vanlai Phai joint YMAI o in pu HSL chakimate Vanlai Phai Teachers Association NTA o in FI reng pu ten LAWMPUINA thu an soi cheu ba ka pole mimal I o sang sang ten LAWMPUINA thilpek engemozat an hlan bok Sanga blok chunga Myanmar raltlan zeriat somriat paruk an omeka raltlan te chanpuina hi pu HBak Zawa MLA in voin khan ahlan
Voin lama po ral tan mi chanem tak chu sai si chwa kaibul chimtui pui kaltlangin Mizoram anron lut chaumek zela ral tan hi anpung chauna sa hle ani longtlai is bial tu MLA pu HBak zawa Vice Chairman Agriculture Development Board chuan sangaw le a chevel sangaw pangkhwa South Lungpher Lungtian thaltlanga ral tan omek te tan voin ni sompali thlakwa sang ni somni pakhat khan bufai bek somthum pakhat le silpolin somnga sangaw joint VC te hnena ahlan ani sangaw joint VC te chuan sangaw khotsong sangaw 1, 2, 3 le 4 ba ka pangkhwa le thaltlang VC te hnena ral tlan te hnena achul angzela manchang kai turin longtla is bial tu MLA pu HBak zawa thilpek te hi voin khan an hlan ani sangaw block chung ko shanga ral tlan din mun chu hetiang hi ani sangaw 1 chung ko somthum member za somthum pathum sangaw 2 chung ko somthum panhi member za paruk sangaw 3 chung ko som pasari member somruk pakhat sangaw 4 chung ko somni pakhat member somriat pathum thaltlang chung ko som pakhat member somli panhi Lungtian 1 le 2 somthum pathum South Lungpher chung ko paruk member somnga BEIHPUI chung ko somni pali member za somthum paruk ZIRTIRTU chung ko panga member somni ZIRTIRTU tlangpui member pathum Vombuk chung ko som pakhat member somsari panga Artswang chung ko som panga member somnga panga Siachangkon chung ko panga member somni panhite anni World Vision India in Longklai DC hnena damdo in ti changklung na thilpek chi shang ahlan Voinkan World Vision India Longklai chuan Longklaya COVID Care Center a achul anga manturin Longklai District Borsab Dr. NUH Vanlal dikakuta heng thilpek chi shang hi anhlan khumsom ongpha som lukham kor som puanpha som Borsab Dr. NUH Vanlal dikachuan sarkar tha ti chaknana until pek awangin World Vision India Longklai hnena lomthu aswaya heng until pek te hi achulanga COVID-19 shikai te ENKAWl na hmuna manatan Longklai District Chief Medical Officer Dr. LP Malsomakuta ahlan song ngal ani Voinkan SEDP hnuaya vaimim le belam sing tu hlotling te hnena choimoina hlan ani Voinkan Agriculture Department Board sayin Agriculture Conference Hall Aizola SEDP sangni sompakwa changa somni chonga vaimim le belam sing tu hlotling te hnena choimoina hlan ani hehuna hian pusila rin sanga Minister Agriculture chu khwalian ni in pu HBak zawa Agriculture Development Board Vice Chairman chu khwalza om ani pusila rin sanga chuan COVID-19 borwa kawanga program man mai thei ani lawawanga poi ati thu soin sarkar flagship ngai poi mo a theitop chwa tu te zinga aberni na changtu voina lo mandong tu te thinlung takin alom pui thu asoi Rampasona atana ki poimo ber thinlung lama in tawdel tura hartharna mipui zinga nasa takin athleng mek chu ahluin hei hian saktaka min shwain nam anga din chwana min thlen ngei don ani atia in tawdel na hi kan thinlunga om man mai theini in economic independence hian min thlen thei ani atibok Agriculture Minister chuan tunhnaya danthar the Mizoram Agricultural Land Leasing Bill Assembly Session khwalza om pu HBak zawa po in farmer hlotling te alom pui thu soin midang te tan po a enton tlak na anthok ani atia kongdanga po kanin tawdel thei ani ti alantir ti in lompuina le fuina thu asoi ani Agriculture Department chuan sarkar flagship program Socio-Economic Development Policy SEDP hnuaya nikum sangni somni khan Mizorama vaimim le belam thlai thar apun theinan ma ala a SEDP hnuaya vaimim china atan sum cheng noi zanhi sompani point pasari pali mu ani a District som pakhata changa farmer thlan swate hnena vaimim chintir ni in quintal sing khat sangthum som point pariat pathum thar chwa ani a belam thlai chi shang chana bekang beliang le bin china atana SEDP achanga sum mu cheng noi za somruk point pakwa bial mangin malak ani bok ram hectare zakwa somli pali point pasari pathuma zawa chin ani a quintal sangli zariat somsari point pathum tharchwa ani farmer tirwa manna felfai taksiam sakni in kongshang shanga farmer interest group din ni in mumal takin ahuhovin ma anla ani Vaimim chin le thar chwa loman pakhatna la tu chu Saitwal district ani a ram hectare za pakwa point panhi paruk muna vaimim ansinga quintal sangni zanga pali an thar chwak ani loman panhi na la tu Aizol district chuan ram hectare somriat panhi point pakwa paruka vaimim ansinga quintal sangkhat zariat somnga panga point pakhat pakwa anthara loman pathumna la tu Longklai district chuan ram hectare za somni pakhat point pali biala changin vaimim quintal sangkhat zasari som point pasari pakhat anthar chwak ani
Belam chi chin le thar chua loman pakhatna latu chu Serchhip district ani a ram hectare zathum somli pakwa point BEIHPUI an singa ram hectare za somli pakhat point paruk palia ching tu Champhai district in loman pahnina le hectare somruk point pasari biala ching tu lunglei district in loman pathumna an labok ani Wainkan Women and Child Development at Chuan Rashtriya Poshan Ma Pualin Anganwadi Center a hun an mang He hun hi LAWMPUINA Director Women and Child Development Chuan Kai Shuayin tunkum Rashtriya Poshan Ma kan team to converging towards a healthy walk through life ani thu asaya tunkum Rashtriya Poshan Ma hian weekly team shan an nei plantation activity at Poshan Vaticals Yoga and Ayush for nutrition, distribution of regional nutrition kit to Anganwadi beneficiaries of high burden district le identification of SAM children and distribution of nutritious food te anni thule line department dangtenen changhawin theitop chwa kalpui mek ani na alom thu asoya kanlaman zel tura te line department te choi omle theitop chwa turin lo thlir tu te atsa ani he hun hi khwalian pisang chin za secretary social welfare department in manpuin nu kanni na anga kan mo phurna poimo nate asoya kan fate kan ENKAWl dana changin ramle namtan michangkai kan ser chwat thei thule an eile in thlenga nu mo phurna ani thu asoi hengba ka hian tunkum Rashtriya Poshan Ma manna line department shan ten min phurpuya theito min chwapuina alom thu soitelin kan laman zel tura te theito pa min choi om turin angen bok ani Kanwadi Huan Nutri Garden le nau pangsak lau SAM children kan ti te po thok tu song ten ma theito pa lo la thar tur le a hlotlin ngei theina na theitop chwa thar turin thok tu song te atsa bok he huna hian pi zoram thangi changte Joint Director Women and Child Development Chuan vote of thanks soin in khom hi atitop ani he live demonstration on nutritious food for enemy during pregnancy hi government ZIRTIRTU Residential Science College tenen changruala nei ani a YouTube mangin Mizoram hun shanga live chat mangin zona THLAK ani a zona te hi chan ngal vek ani bok Saitwala range office building thar puarlal zirlian na honno in dudo office le rule som auditorium ahong Voin September ni sompali sang hi somni pakhat thole ni hian puarlal zirlian na LRS and WC Minister Chuan Saitwal District Range Office LRS and WC Office chu kutna thoktu ten changkai taka an man thei turin ribon sep satin ahong Hemin hu hian Saitwal District District Urban Development Officer dudo office thar chu khwalian bial tu MLA puarlal zirlian na Minister Chuan hongin building thar saktur chu alung aphum ngal ani he huna hian puarlal zirlian na chuan thu soin voina pathianin hun thatak min pe hi alom om katitak zet ani politics sa kalu hlimle helai biala kalu hlima changin kantuina ber chu district thar nei ani bera ahun ma hi acha in alailia aboruak athiang lima district khopya ni chuan aizol tot lutuk po azia pha ang kan ti chen Saitwal hi tunma chuan aizola changin darkar li vel kal ani chena tuna chuan darkar ni vel kal ani ta a kong siam mek hi zo ani chuan darkar khatle achan veya kan thleng to ang kan lo swang to chin district chu tuna kan thleng ta a alom om ka ti hle politics sa agol ka thlen puya ka ngai chewa katuma ka hlotlinga ka ngai bok alathara ti changklun na hun ala om lawa kan ti changklung zelang ati he huna hian kut na thok tu te tan bong tu thlo swadu le tui pipe asem hal ani Pikelarin Zwali Secretary LRS and WC Chuan he hun hi kai shuayin puro chung ralte XMLA Vice Chairman LRN Survey Board puhwal thanga chakchuak Director LRS and WC le pi Margaret Lalrin Omifanai additional DC po into an soibog Hemin nu hian bial tu MLA pulal zirlian na Minister Chuan Rules som Auditorium UDNPA Department seng noi za som hi senga sakthar chu ahong le a khwalian hian COVID-19 awanga class kal theilo ten online class an kal theinan thingsul khlia Saitwal le Rules som zirlai chen khatnena mobile phone apebok ani Pularin tluang asilo MLA and Deputy Government Chief Whip Engineer H. Zirlian na MLA and Vice Chairman Road and Infrastructure Development Board Puraw Tsung Aralte ex-MLA and Vice Chairman Land Revenue and Survey Board Tetsu Kwalzaom Ania Puh Lianzela Director UDNPA Department Government of Mizoram Chuan he hun hi akai shuai ani Katizung kha CHANCHINTHAR kan ti chwa thei tetsu ani e